Maray yun? Maray Kapon. Maray Kapon. Hoj. Tawa-tawa ni Maray Kapon ba? Piong kamdon hang tua pi Maray Kapon. Maray Kapon. Kaya ba? Kamdon piong hang tua pi Maray Kapon. Kamdan na kakatas lajidong kro blok. Aman tingnan na sila bulakan Kade kata kan pi wadia kasora sin adi blog ru piong kadar senong sin adi blog kumno kan lej hapan man sora kadar senong. Right. Amti berkita na bahang kumdan sa baba sa patay ba? Pide na po kadar senong. Mambit na po kada sinong kanina sa program. Nathan mo senram. Oo, jadi na po mo sa consistency ba. Lo hang ni padamba long mangisile project. Kila na ko pag option ni ba pa. Pila project ya kay. Kadai job ta kan ki election ko bantuan para ada ba na mangisile subject political science ta. Honor subject jadi mo. Kasi spelling mo ba? Te kumno kum tabang ngarong nga si major ya political science pada ngaklem buat benih atas pagita. Naman ka hakapon sa pigi sa beli dia mendapat gila li dia. Nama mendang ya bat polisi na kasi tadi. Macam lebih cek all dia tadi yang polis masjid. Ngarong nga si major political science te ngaklem buat benih nano ro. Dia ke batch, dia ke batch jong ni dok dia ke batch. Mendapat gila hak ba. Ya bat ko mo. Kasi nang pisa o baka spelling mo. MARAIKAPHON Maray Kapon. Oh. Okay. Sebab kita ada kalau baka nang kita kata ni. Mulam no try karta. Longkop ta kita si balakat kelas nang sinjong tigla ya buat ang katahin ada skap iba siya po tingin pan keren. Sila ka sama. Tata to keren ngalata mi katrasnam. Okay, long laban itu ang kustam nila yung kustam utang man yung petang. Kum tahi ko mapikili. Kum tahi ko mapikili ngaladon. So kita laban o kasi kato Sau palai senam. kalkulay. Okay? Diba ka ni election na malian sa kapra baladap diba? At ibu na kiay kaparti mo at kapra baladap. Ngabudi lada. Kiyang na kay. Independence. Okay ta. Diba ka ni MP election at asantay pa ba? Ibu na kiay kaparti mo MP? Ya lada. Yang buat MP yang malian sa keteng iyo. Balik pida wadi kerteng jonga. Yang nama di UMLA UMP te tinggi ko ba keteng ang kita belum sa MP yang malian. Ngatarai kamde kata ka jigle project jong ki ngasupla kata kamla banlong. Ini para banyak orang tradisi berkau baju iskaju. Bagi dia beri kita skor tu. Oh ngayos ngaw ba pikiran na pero ngadon iskor bo atuli ngadon. Iya apa berkat dia bang ada orang beri projek na kami ke projek ko ba terus ka dapat. What is jampi? Tapi ki project ayu kita ki ba pikili ya ki election balada pada. Projek kita kini projek you ba ada punya ba orang di election ba ada bantuan di orang aja. Tapi mut bakla jampi kin betul orang aja cakap ngaklem bakla ngaklem keli manga keli ba pe. Dia orang kundi ada percaya di introduction ko ang bang ile project apa tadi election kebantuan ke baladap. Election kebantuan ke baladap ada percaya orang aja. Pira piso bakla mata sama tiba. Tapi mulam no pangkata. Mulai yang mengimbun sila projek kita ada selayu jebak bisa bagi apa? Yo mak. Atau kalau banlong. Jadi kalau banlong mak, yang kita kita dong masih pak percaya nanti itu pak dia berjebak. Atau keli ngilaban ya keren ya kebansawan keli ya kebaladap kamdon jengmot. Kita hanggi bagi thok je pak baladap bansawan dedek ko kita mo. Oh. Ya bagi Ki baladap kita ko hakadi ki amali aja hakka ki ong jadi lagi yang dong madam. Jadi MP election at yung jadi lagi itu kapong langit cu am naman MP election tinggi jeblo am kandidat yang namar nga syukran ya katan bar nga suba kanjing keli jong pero kam dambit tan pe. Nga suba kam don nga suba kata kanjing keli jong fikam don jemut nga ngaro nga sa jubab kam don jemut kan. Kita akan ini arga
ka balada pibo de ka party ba piong. Nga bude parti UDP. Okay to ba? Di ba ka ni MP election ada katay ba pibo de ka party mo MP? Nga bude UDP ng lada beto EP. Okay ta, MP ro ka juhi. Na dong sedang bat MP, bat MDC, bat MLA. Okay sir. Diba siya wala dadan election mata diba siya ka ban bude ka party mo ba? Nga bude parti UDP. Okay ba to? Diba plus mo ba kani ka MP party kani ka party ng Kolkata? Ka party Bukol. Nga mentarong nga doon na po Kolkata. Biang. Siya wala dadan Ngadami na po sikim mentang alay sa Kolkata. Biang ba. Diba siya wala dadan kandidat ba yang nagani ka MC ba? Siya buat ni MC paray mo ba bata? Kita pi ko nga suto pi kim degi project kita giding lejong pi kita giding ibut politik. Hindi kibuit politik ba? Hoy nga ngam de isu pi badang bit nga suto e jumud jong pi tamba nadu men pi klemetu pada. Okay ba. Nama ba kadi ka politik may ba? Di ba ki ko ba mention lang kita. To nabanta jong nga parti TMC nga netu pi nga try kiya kan taylod bro koy pi mde tang mga. Okay. Kamu so sana kini ba ka party mo? Satang berubah don jabing pi basu tanade ne parti ta. Kading ba. Diba nga na iya mo na try ka party mo? Diba ito ka chuk sa jelabi ka siya. Ha? Kaya no ba no chuk sa jelabi halia ba? Ko ayo no bro babet nomor umpadai kapadai ka for election MP mata. Okay. Kamu yang mata ko cepat ma? Filatip pite filadon jintip try ba mano banekon election MP. Pikin ba pi kaya no balong tau chuk sa jelabi halia kan? Balong minister yung jalan klaya. Hoy. Kuwa ba di ngakuwa ba undi ukasi. Okay, to kan sabong dakin ba? Kung ba bito ko ni kajintekam ko sarkar NTT ba ko jelaji mo kabyang ni katunan ni jintekam mo? Nam ta kanega sarkar ba mata? Hoy. Kamda biang tan pi kong. Biang tan di kalau biang malumala ka mo de. Wat malumala ro kam don jimbiang pi jing sengap hajing pe jong Kalong tunan ni katuna palat ni. Kada duna bro kiliang. Ha? Kaduna bro kiliang. Baro kiliang ka mo kala tuna palat mo? Sa kawero mabakim sengap ka surjo pajba te kadoni ka jing tang try wa diuru pajba ro. Kadai kaduna baro kiliang ka mo duna ba palat ta mo? Hoy. Ya diba ang ni kaya election ka bantuan yung kuno ka banta sinay ka po jong timo sinay unong mi kaman ni sinay gitingdan ka ba? Nga landa biatu EP ba ngaday naga parti UDP. Oo, sinay unong mi kaman ni sinay gitingdan ka pa mo naman gidan arbenta unong mi kaman ni gitingdan ka. Hoy. Unong mi kamat jong itu di ba titos kan? Oo, long ko ba na unong mi kaman ni ko ba na gitingdan ka mo ba? Ha? Ikaw ba na unong mi kaman ni ko ba na gitingdan ka ni? Kumno tangam suto. Kumniya ba mo? Hoy. Haganik ang election ang kuno kabantas ay kabut jong pi pinay ulida to leo nong ikman. Hoy. Issue ba kinikitan ka ba? Issue mo? Ikaw ba na ulida na issue ni? To te kata ka project jong pi kam ngam sula nga je kata de kam de kata ka project jong pi. Company. Ang ti ba pinay hagulo kabantay kabut jong pi ba na bahangin. Ngala de bitu ya pi unong mi kemat jong ni kabangi Kristian udoy ba titos kan na po ka constituency jong ni. Anya ito yung tama. Ni kabut si kaban ay. Ikaw ba na unong mi kemat kabut di ba? Pi itu usaha eh. Sa speaking. Ha? Nung si ito kasi po daw MLA jong kasuara jong pi siya kita. Wrong. Umday MLA doy tang MDC menta. Asa. Diba ang ipipi ko ba na unong mi kemat kabut? Ha? Ikaw ba na unong mi kemat naman si ang unong mi kemat jadi diba? No boy akun election to doy nung mi kemat kan pi ba lo mi sa kemat bania airang te lo doy nung mi kemat kan pi tamba. Okay. Pila ban mi kemat ko. kaji kili jong pi pila fol kan yang ta pila de ban kili kin bu dia no de wat kan ngan jubab. Pero kataba kata kajibut yun ang alam ng kliti mo. So, kani ka Emily election niya kapag yung kani kabut yung pimo sila dabut yung Emily yung hindi ba? Hindi kaya buot ba ano ka bantakin? Na marang nung Emily yung di ba na kabantakin?
bentang-bentang ba? Oh, itu nak bentang-bentang isu ya kata. Penting kita kami kadang katan, dia unom ikmat juga jalan, dia unom ikmat juga kadang katan, dia unom ikmat juga di mo ba? Oh, Ikmat nak ke bentang mo? kabentayu piang. Kabentang uban pa jadi tinggal kami sa jalan, bantay tinggal kami kadang katan ini, unom ikmat na jalan, unom ikmat na kadang katan, unom ikmat na kami. Ya kata ngatarai pim dadon kaman keli pi namar ngasutu pim desu berubadang bit piru. Okay. Ila sutu kanya aba ong nong ikmat. Kan ibig kumis nga putay. Kan ibig po pimpa bantu ba pa? Oh, Okay ta. Ikat kung kajing pechong hibat ba pikop ikapati ba bantaw sa kana sa ning election kabantawan? oh. Pikop ikapati ba bantaw sa kan? Bantau surkar de ngatarai ngin sapej endal akut ka election commission pi endal akut Okay. namar kampade pi kapor menta habunai baar. Kade. Kila jubna tarai pide nong sung sunong nai pi. Kade. Kade ba tom lilira nga nasya bo patet mo ba mo? Ay kapati patet mo? Oh, namar ngasum ne pi ong dinamis soram ne na. Mo sendram. Na David na mo sendram. Tekano sendram ro kadon hapo jelam klaya em. Oo, ay habadi mo sendram si jelam. Te pila de bersutu kan ke election kampat kut pi tengen ong lupa kan kau surkar kano kano. Oh, namar ngamdei berubah belai, ngamdei berubah kenya bakriam, ngadei berubah lalu Kristen ni. Claro, kapri berubah kenya bakriam ba? Kapri ubah kenya bakriam lo masyukliye ti. Oh, Bagi ida pe ada kopula dia. Oh, teka pada kenya ni tu lupa pada. Oh, jadi ba so. Sebab kita bicara na po bigaliam. Ngadei na Darjeeling. Ngadei na po Darjeeling. Oh, try dong bita. Jadi kalau Kristen ba? Oh, yang lalong Kristen. Hindi ba lang yung Presbyterian Catholic? Presbyterian. Okay ba? Di ba pidi ba kasiyam? Habang pila keli ngong ngadei na pidi nang jungsunong klaya de di ngamdei ngadei na Darjeeling. Aba mentang ngadei na po Darjeeling ni pi. Okay, tapi apa kasi do try di ba STD? Ngalade biya tuyo pi ngadei na West Bengal mentaro ngadei na po Darjeeling de. Oo, Darjeeling ka. Sebab siapa siya do try ba? Ha? Siapa kasi do try ba? Oh. Oh, titray kami ba man kasi kayo? Ngatri kom na jong. Kamlajong business na? Oh. Okay ba to? Di ba hilapoy ko bangkot mo kung lisipon? Tate pi budong sakum no pa tarai. Em doon ka mo sure nga ladap. Oh, nga namut yang namar lese nga pi yo lese pi khot lang banwan na TMC te. Yo perkat. Kapag rin, hiba ka tayo siya ka mo diyong hindi mapidyo, batbut, batay ka but. Ta. Oh, ay kami na mga presyo, hiban pitbut, ikatanga-tanga party. Presyo bun mo, ha? Oh, ta kulay. Ito ka siya mo ba? Oh, ya piru kujo ma. Okay, ito ba? Ta, okay.